Iako ne postoji tačan podatak o broju narkomana, procenjuje se da u Subotici ima oko 10.000 ljudi koji su zavisni od droge. Cilj kampanje Tvoje ne menja sve upravo je da se ovaj broj ljudi smanji. Hologram koji možete pogledati na trgu pokazuje život na izgled uspešnog mladića, čiji se život polako gasi zbog konzumiranja droge. Hologram je osmišljen tako da možete pritiskom na dugme da odredite koju će drogu on da uzme, a nakon toga da pogledate posledice koje ona ostavlja na mladića. To je zapravo poruka da nema igranja i nema, da kažem, nikakvog zezanja sa drogama. To je bio jedan slogan u prethodnim kampanjama i naročito je važno da mladim ljudima koji često ne znaju baš šta hoće ukažemo na činjenicu šta ne treba da žele ni u jednom momentu, a to je igranje sa drogama i posezanje za nečim što naravno svi oni koji se bave time i koji žive od toga predstavljaju kao nešto što je vrlo izazovno, vrlo primamljivo, nešto što je zabavno. Nema zabave sa drogama i droga ne može doneti ništa dobro mladim ljudima i to je osnovna poruka ove kampanje. U Srbiji je 2008. godine napravljeno istraživanje u većim gradovima gde su ispitani mladi ljudi uzrasta od 16 godina, tačnije prvi razrede gimnazije, i gde se došlo do podatka da je njih 15% imalo kontakt sa nekom od psihoaktivnih supstanci, što je veoma zabrinjavajući broj. Svakako da je najveća odgovornost na vladi Republike Srbije, zato smo mi pre nekoliko meseci usvojili i akcioni plan za sprovođenje strategije borbe protiv droga. On podrazumeva zaista širok niz aktivnosti, uključivanje 5-6 ministarstava i Ministarstva zdravlja i prosvete i pravde i omladine i sporta i finansija normalno. I on ima jedan osnovni cilj, a to je da se smanji ponuda, ali da se isto tako smanji potražnja. U prethodne 2 do 3 godine koliko dugo traje kampanja, potrošnja marihuane u velikim gradovima Srbije smanjena je sa 13 na 7%. Isto tako, od 2000. godine pa do 2006. broj pušača u Srbiji se smanjio za 7%.